ku itariki 7 amasaha yari yateganyijwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kurasa zigaturitsa icyitwa ko ari civilization cyakwitwa ko ari ibikorwa remezo mbega bituma igihugu cyitwa igihugu byose Amerika iri buze kubirimbura ikabishyira hasi. Amasaha yakomeze kwegereza tubona Amerika itari gukora ibyo yari yavuze ngo iri buze gukora, iri buze kurasa muri Iran. Turavuga ati Amerika yongeye igira ubwoba, yatinye ko wenda Iran iri buze gukora nayo ibyo yari yabakangishije, nako si no gukanga ibyo Iran babwiye n'ubundi nayo irabirasa iyo bayirasiye ibyayo. Twakomeje kugenda tubona Amerika amasaha ari kugenda yegereza ndetse agera n'aho arenga Amerika itararasa muri Iran. Turibaza ati bigenze biti, ariko hari amakuru yari yatangiye kugenda angeraho aturuka hirya no hino avuga yuko ngo hari amatelefone yatangiye gucicikana mu rwego rwo kugira ngo ayo matelefone akumira Amerika ndetse akumire na Iran nayo itaza gukora ibyo yari yabwiye Amerika kiri buze gukora, mbega barebe ko Amerika itaza kurasa bira bikorwa remezo bya Iran, bigatuma na Iran irasa ibikorwa remezo yari yavuze noneho by'ibi bihugu byo mu bigobe byari gutuma noneho ubukungu bw'isi bwiyubika burundu. Naya matelefone yahero yatangiye gucicikana. Habura gatonga Amerika ijye guturitsa muri Iran. Bivugwa ko ngo Minisitiri ubanye n'amahanga w'igihugu cya Pakistan ngira ngo mwagiye mu byumva ko yakomeje kugenda iba nkaho ari yo muhuza. Amerika yohererezaga message, Pakistan nayo ikayoherereza muri Iran. Ngo Minisitiri ubanye n'amahanga wa Pakistan ndetse na Minisitiri ubanye n'amahanga w'igihugu cya Turkiya ndetse n'uwa Saudi Arabia n'uw'igihugu cya Misiri ngo bari kuri telefone ubutaryama bari kuvugana bavuga bati tugomba gutabara tugakumira bino bihugu byombi bikajya mu biganiro Amerika na Iran tukareba ko ino ntambara cyangwa se ibi bintu Amerika yavuze itaza kubikora. Kuko Amerika yavugaga ati turasa ibikorwa remezo, Iran ikayitohereza abaturage kujya guhagarara kuri ibyo biraro kuri za power plant kugira ngo Amerika nijya kwaturitsa yiciremo n'abaturage b'inzira karengane b'abasivile. Noneho situzi ko Amerika yari gupfa no kubikora cyangwa se yanabikora noneho bikayibera ikindi kintu bikabagaragaza mu yindi shusho itari nziza. Abo minisitiri ubanye n'amahanga b'ibihugu bine bari kuri telefone habura gatongo Amerika ijye kurasa muri Iran. Bivugwa ko ngo byari byabanje gutegurwa, bano bayobozi bahurira muri Riyadh ndetse ubundi barongera bahurira muri Islamabad n'ubundi ubwo ngubwo ni muri Pakistan gusa amasaha rwose yarinze agera hari amakuru akivuga ko Pakistan yagerageje kuvugana na Amerika ngo ibunge ikagerageza kuvugana na Iran, ariko ngo nta ruhande na rumwe ruri kugaragaza ubushake bwo kuba bahagarika intambara. Amasaha yaje kugera ararenga, ariko hakiri icyizere twese dutekereza ati se yaba ari bwa buhuza bwa Pakistan, Turkiya, Misiri ndetse na Saudi Arabia bwaba bwatumye Amerika itinda kurasa muri Iran amasaha Trump yari yatanze akabarenze. Twakomeje gutegereza tutazi ngo byagenze gute. Mu kanya gato gashize Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aje ku rubuga rwa Truth Social n'izindi mbuga nkoranyambaga zose akoresha ashyiraho rino tangazo, ari naryo ngiye kwita mbasomera nonaha. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arapostinze ngo ngiye guhagarika ibitero kuri Iran mu gihe kingana n'ibyumweru 2 niba inzira ya Hormuz bongeye kuyifungura. Niwo wari umutwe. Donald Trump urwandiko yanditse rwavugaga ngo ngendeye ku biganiro nagiranye na Minisitiri w'Intebe Shehbaz Sharif na Field Marshal Asim Muniri bo muri Pakistan, ati bansabye ko nahagarika by'igihe gito imbaraga z'igisirikare zo kurimbura zari zigiye koherezwa iri joro muri Iran, kandi bishingiye ku kuba Repubulika ya Kisilamu ya Iran yemeye gufungura burundu ako kanya kandi mu mutekano bagiye gufungura inzira ya Hormuz cyangwa se n'umuhora wa Hormuz, nemeye guhagarika ibisasu n'ibitero kuri Iran mu gihe cy'ibyumweru 2. Ibi bizaba ari agahenge k'impande zombi. Aya ni amakuru meza ashimishije ngira ngo abantu benshi, kuko nta muntu n'umwe wishimira intambara keretse wenda umuntu utari muzima, ariko nta muntu wakwishimira intambara aho yabiri kuba hose. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko twabikekaga, twumva ko impamvu Amerika ishobora kuba yatinze kurasa muri Iran ari uko ubuhuza bwa Pakistan ndetse na bino bihugu bindi birimo Misiri, birimo Turkiya ndetse n'igihugu cya Saudi Arabia bashobora kuba bari mu biganiro, ariko by'umwereka bari bayoboye ibi biganiro ni iki gihugu n'ubundi cya Pakistan. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko birangiye ariyo mpamvu Amerika yari yatinze kurasa muri Iran. Donald Trump araje arabyivugira aravuga ngo Shehbaz Sharif ndetse na Asim Muniri bo muri Pakistan bansabye guhagarika imbaraga zirimbura za gisirikare n'ibisasu nari ngiye kohereza muri Iran, ngo kubera ko Iran nayo yemeye ko bagiye gufungura umuhora wa Hormuz aka kanya kandi burundu.
Irani yabyemeye. Ndacyagusomera ibyo Perezida Donald Trump yanditse hasi. Donald Trump yakomeje avuga ngo impamvu y'iki cyemezo mfashe cyo kutarasa muri Irani nuko n'ubundi twe nk'Amerika twamaze kugera ku ntego zose za gisirikare ndetse twaranazirengeje zo kurasa muri Irani, ngo kandi tugeze kure mu masezerano asobanutse neza ajyanye n'amahoro arambye na Irani ndetse n'amahoro mu burasirazuba bwo hagati. Ngira ngo hano nimba humvishe neza, Trump aranditse ati zimwe mu mpamvu twagendeyeho nk'Amerika n'ubundi tuvuga ati nta n'impamvu n'ubundi yo kurasa Irani, reka twihe ako gahenge k'ibyumweru bibiri tureba ko bigana, ngo nuko n'ubundi ibyo twifuzaga gukora muri Irani bijyanye na gisirikare cyangwa se gukoresha ingufu za gisirikare ngo twabigezeho turanabirenza. Mbega ni nko kuvuga ati Trump urumva ntabwo yari kurangiza n'ubundi inyandiko yatavuze ati twe tumeze nk'aho twatsinze Irani mu bya gisirikare, twanarengeje ibyo twashakaga, twaturikije aho twashakaga mu bijyanye na gisirikare. Hasi hano Donald Trump yakomeje avuga ngo twakiriye icyifuzo kigizwe n'ingingo 10 kivuye muri Irani. Nari nabikubwiye mu kiganiro cyatambutse ko Irani hari ibintu 10 yategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se yari yabasabye kugira ngo ifungure umuhora wa Hormuz. Muri ibyo bintu Irani yari yasabye, Trump aranditse ngo twakiriye icyifuzo kigizwe n'ingingo 10 kivuye muri Irani. Irani yari yababwiye ati nimba mushaka ko dufungura umuhora wa Hormuz, ntabwo dushaka agahenge k'intambara y'igihe gito, turashaka ko muhagarika kutugabaho ibitero burundu, muduhe na garanti ko mutazongera kutwataka. Ibyo ni byari biri mu ngingo 10 Irani yatanze. Ikindi turagira ngo ibyangiritse bizasanwe, ikindi murekeraho kugaba ibitero muri Libanoni, ikindi murekeraho kwataka imitwe yose ifatanije natwe n'ibindi byinshi Irani yari yagiye isaba. Trump yanditse ati twakira icyifuzo kigizwe n'ingingo 10 kivuye muri Irani cy'ibyo basaba kugira ngo umuhoro ufungurwe, ngo kandi turizera ko ari intambwe nziza cyangwa se ari urufatiro rwiza rwo kuganiraho, mbega ari ahantu heza ho kuba bahera bakaganira kuri izo ngingo 10 Irani yababwiye ko baganiraho. Ngo hafi ya buri ngingo Irani yadusabye yari iteye impaka mbere yamaze kwemeranywaho hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani. Kiraga icyo kintu uracyumva, bya bintu 10 ngo Irani yasabaga Amerika muri za ngingo 10 ngo izari ziteye impaka muri izo ngingo batumvikanagaho mbere, ngo Amerika na Irani bamaze kuzumvikanaho izo ngingo, nta kibazo kikirimo. Ayo n'amagambo yanditswe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibyo Amerika itemeraga ivuga ati ibintu Irani dusaba ntabwo twabyemera, ahubwo twakomeza tukarwana. None Amerika iravuze ngo bamaze kubyemeranyaho, barabyumvikanye. Ngo ariko igihe cy'ibyumweru bibiri tubaye twihaye cy'agahenge, Amerika itarasa na Irani itarasa. Ngo iki gihe cy'ibyumweru bibiri twihaye kizafasha kurangiza no gushyira mu bikorwa ayo masezerano burundu. Ana amasezerano Amerika igiranye na Irani. Nkwibutsa ko hari umuntu wa gatatu ari nawe utarigeze yifuza ko ino ntambara yarangira, bivugwa ko ari nawe wazanye Amerika muri iyi ntambara. Sinzi ko nawe atari buze kurasa. Bino bihugu Amerika na Irani bashobora kwemeranya kutarasana, ariko hari igihugu cya gatatu akanya kariko kose ushobora kumva gucyaciye inyuma kirarasa. Ibyo ngibyo ariko ntabwo tubizi uko Amerika yagiye ivuga ngo twemeye ikintu twabwiye Isiraheli, ntabwo nayo yarasa rwose, ntabwo yabikora. Gusa abantu benshi batabyumva gutyo. Hasi ngo mu izina rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero, uyu ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwandiko rwe ngiri kugusomera. Donald Trump yakomeje avuga ngo mu izina rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe cyose nkiri perezida kandi mpagarariye n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, nishema kubona iki kibazo kimaze igihe kirekire, nuko nishema kubona iki kibazo kimaze igihe kirekire kigeze hafi yo gukemuka. Murakoze gutega amatwi kuri iki kibazo. Ni Perezida Donald J. Trump. Mbega hasi yanditse ngo mu izina rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ngo nkaba nanahagarariye ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, nishema kubona iki kibazo cyari kimaze igihe kirekire kigeze hafi yo gukemuka burundu. Murakoze kuba mwaduteze amatwi, mwaduhaye akanya. Uyu ni amagambo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo Donald Trump akimara gutangaza ano magambo ko bagiye kuba bihaye agahenge k'ibyumweru bibiri, ndetse rwose gashobora no kuzavamo burundu intambara tukabona irarangiye hagati rwose. No ntambara iri kuba ya Irani na Amerika n'ibiki byose na Isiraheli, isoko ry'imigabane rihise rizamuka, ibiciro bihise bisa nk'ibyongera gusa nk'ibimanukaho gakenya, ku buryo bitanga icyizere ko rwose ibintu bishobora kuba bigiye kongera gusubira mu murongo. Bino byumweru bibiri nibishira bigenze neza, Irani itari kurasa na Amerika itari kurasa na Isiraheli,
bino byumweru bibiri bigashira bakumvikana ko intambara ihagaze burundu, bishobora kuba ari ikintu cyiza ndetse ari amakuru meza kuri buri muntu wese utuye kuri iyi si, kuko ino ntambara yari iri kuba nk'uko nakubwiraga iyo Amerika iza kurasa iri joro muri Irani nayo ikarasa ziriya nzira zindi zose nakubwiye zari ziri kwifashishwa mu gihe umuhoro wa Hormuz ufunze. ni ukuvuga ngo ubukene noneho n'izamuka ry'ibiciro burundu ku isi byari kugera ku rwego rutigeze rubaho n'ubwo uyu munsi ariho byari biri. Gusa Irani muri kano kanya yo imaze kwigamba, ivuze ko ngo ariyo ifite intsinzi. Amerika nayo iravuga ati twaratsinze, ariko Irani imaze kuvuga ngo intsinzi iri kuri twebwe abanya-Irani, ngo kugira ngo Amerika yemere kutaturasa bahagarika ino ntambara nuko babanje kwemera ibyo tubasaba byose. Iyo ni Irani bivuze. Irani iraje irigambira avuga ngo Amerika nimuyibone yahagaritse intambara rwose tugiye kujya mu gihe cy'agahenge, ngo nuko babanje kwemera ibyo dusaba. Ati cyambere Amerika yabanje kwemera twayisabaga ni ukwemera ko batazongera kudusagarira no kutugabaho ibitero. Niko Irani itangaje. Ngo icya kabiri Amerika yongeye kwemera mutumye mubona ino ntambara irangira, ngo nuko Amerika twari twayibwiye ngo tuzakomeza kurwana namwe nimwanga ko umuhoro wa Hormuz ari twebwe tuwukontorora, kuko Amerika yavugaga ko umuhoro wa Hormuz ugomba kwigenga, nta muntu ugomba kuwukontorora. Irani rero yabategetse ati nimba mushaka intambara ihagarara mugomba kureka umuhoro wa Hormuz tugakomeza tukawukontorora ukaba mu biganza by'abanya-Irani, nubwo tugiye kuwufungura ariko nitwe tuzaba tuwukontorora. Ndetse Irani biravugwa ko ngo yanasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubakuriraho ibihano, kandi koko ngo Amerika ikaba yabikuyeho. Ibyo nibyo Irani itangaje. Wenda dushobora kumva Amerika itangaje ibindi, ariko ngo kuba ino ntambara irangiye Irani rwose mu bitumye irangira nuko Amerika yemeye gukuraho ibihano yari yarafatiye Irani. Ndetse bikavugwa ko ngo Amerika ishobora kuba yemeye no kwishyura ibimwe mu byo yangije, nubwo ibi ni ibintu biri kuvuga ko Irani yasabye Amerika ko Amerika ngo igomba kwishyura ibyo yangije muri Irani, ndetse ngo no kuba bakura ingabo za Amerika muri kariya karere. Ibi byose turaza kumenya Amerika nayo nigira icyo bitangaza nimba ibyo bintu kuko yabyemeye cyangwa hari ibindi bemeranijeho. Gusa Amerika yavuze ko ingingo 10 zasabwe na Irani ngo baje gusanga izo batumvikanaho none bazumvikanyeho, ngo turaza kumenya icyo bisobanuye. Ikindi kintu giteye ubwoba nanone muri kano kanya, mu gihe Amerika yari imaze gutangaza ko ihagaritse intambara na Irani, hari ibisasu ngo byari biri mu nzira biri guturuka muri Irani birashwe muri Isiraheli. Bamwe bakavuga ati se amakuru yarataragera kuri Irani kagahenge kemewe, cyangwa ni kumwe nyine ubona babakishije intambara irangiye ukavuga ati reka nikuremo utuntu twa nyuma mbe nkubise haduyi, kuko n'ubundi intambara irangiye ariko ngira utuntu mba mbabitsemo tundi. Ibyo nabyo turaza kubimenya impamvu nyuma y'uko agahenge Amerika igatangaje hari ibisasu biturutse muri Irani byerekeza muri Isiraheli. Andi mu makuru wenda twasa nk'abasorezaho muri kano kanya ni ukuvuga ngo hari amasezerano yamaze kwemezwa ko Amerika na Irani bahagaritse intambara, nyine nta ntambara igomba gukomeza kuba, nta kongera kurasana ku mpande zose. Ariko hari ibisasu bikiri guturuka muri Irani birasukwa kuri Isiraheli, birasukwa no kuri bino bihugu byo mu bigobi, cyangwa se bino bihugu n'ubundi byose twagiye tubona birimo Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, UAE ndetse na Isiraheli. Abantu bari kwibaza ngo ese Irani ntago ishaka agahenge n'amasezerano y'amahoro? Ariko Irani irabishaka, ubuyobozi bwa Irani bwamaze kubyemera. Ahubwo impamvu hari ibisasu bikiri guturuka muri Isiraheli birasa bikiri guturuka muri Irani birasa kuri Isiraheli no kuri bino bihugu byo mu bigobe, ni ukubera iki? Ni ukuvuga ngo kino gihugu cya Irani ukuntu cyubakitse, ni igihugu cyamaze kubona ko hari igihe nk'uko twagiye tubivugaho, reka bino bintu bisobanure nitonze. Kino gihugu cya Irani bacyubatse mu buryo bw'uko mu gihe intambara ibaye iki gihugu kigira intara nyinshi cyane, kigira amareta menshi cyangwa se intara nyinshi. Ni ukuvuga ngo baragiye bafata ibisirikare muri buri ntara, bagenda bashyira igisirikare cyayo n'umuyobozi wacyo. Icyo gisirikare bakagira intwaro zose zishoboka, bakagiha n'ubwigenge cyo kuvuga ngo igisirikare tuvuge nimba ari cyo majyaruguru n'icyo nimba muri iyi ntara mufite uburenganzira bwo kwifatira icyemezo, ku buryo niyo leta ya Amerika yazikarimbura igisirikare tuvuge cyo mu murwa mukuru, hamwe twakwita kuri Edikota bakarimbura burundu, bitavuze ngo bahita abandi basirikare ibindi bisirikare biri hirya no hino mu ntara nabyo bivuga ngo ubwo abayobozi bakuru babarangije ngo natwe ubwo tumanitse amaboko. Oya, baba bafite ubushobozi bwo kwirwanaho ku buryo basigara barwana, buri ntara ikarwana nk'igihugu kwayo igakomeza ikirwana. Hariyo mpamvu bigoye kuba kino gihugu cya Irani wavuga ngo ugishyize hasi urakirangije. Ibyo rero bisobanuye ko hari abayobozi b'ibisirikare byinshi bigiye biri muri Irani
bashobora kuba batarabona amakuru, batarajya kuri interinete, bataramenya ko intambara yamaze guhagarara, bataramenya ko habayeho kumvikana, ariko byibura mu kanya bashobora kuza kuba babimenye. Akaba ariyo mpamvu hari ibisasu bya nyuma byarashwe nyuma y'uko Amerika ivuze ngo hagiye agahenge nta kongera kurasana. Ibintu birebire, ariko n'uburyo ki igihugu cya Iran cyashyizeho buhambaye bwo kuvuga ngo abasirikare bacu bagomba kurwana intambara kugeza ku wa nyuma, cyangwa se ku buryo intara imwe n'iy'ahandi hose mu gihugu baba bamaze kuharasa bahafashe intara imwe yasigara irwana n'isi, yasigara irasa amamisire ku bihugu byose duturanye cyangwa n'ahandi babasha kurasa nko kuri Isiraheli, ko basigara baharasa. Rero niyo mpamvu na n'aka kanya hari ibisasu wumvishe biturutse muri Iran bigana muri Isiraheli. Turaza kumenya wenda Isiraheli irabifata gute, Amerika irabifata gute n'abandi, ariko nyuma y'uko agahenge gatangajwe hari ibisasu rwose bigituruka muri Iran birasa kuri bino bihugu, by'umwihariko nka Isiraheli n'ibi bihugu bindi byo mu bigobe. Intambara ibaye ihagaze mu buryo bwari buvunanye, ubwo ikiri buze kugenda cyose gihinduka, ikiyongeramo. Ese aka gahenge k'ibyumweru bibiri karaza gushira? Hari n'abari kubona ko intambara yamaze guhagarara burundu, ino ntambara ishobora kutazongera kubona yongeye kugaruka, ubu hasubiyeho gahunda yo kugira ngo ibihugu byiyubake mu bukungu. Niko bamwe batangiye kubibona, banabigaragazaga. Ubwo rero igihinduka cyose n'ubundi ni mu kanya, ntago ndi buze kujya nkomeza gutinda. Amakuru yose turakomeza tugenda tuyasanga kuri ya chaîne yanyu. Mwibuke gukora subscribe.